Ngizakucela kubaba ndichakumbira kuna baba alinike isithembiso sika baba, akupe chivimbiso cha baba umoya oyingcwele mweya mutsvene ozinikelayo, anozvipira ozahlukanisayo, anozvitsaura esondela ngenhliziyo yonke, achiswedera nomoya wose ngempilo yakhe yonke. noupenyu hwake hwese. Igazi likaJesu limhlanze Ropa raJesu rimunatse abe mhlophe, achene, impilo yakhe yamkeleke kuThixo. upenyu hwake hugamuchirike kuna Mwari. Umoya ongcwele uzakwehlela phezu kwakho, impilo yakho Upenyu hwako imenza hawukele ukuzohlala phakathi kwakho, zvimuite kuti achive kuzogara mukati mako. umthokozisi. Unyaradzi. Isithembiso sikaThixo, Chivimbiso cha Mwari, isithembiso sikababa, chivimbiso cha baba, umoya oyingcwele. mweya mutsvene, Umoya oyingcwele mweya mutsvene angehlela phezu kwakho, angaburukire pamusoro pako. isithembiso sikababa. Chivimbiso cha Ekuqaleni wabe khona ulizwi, ulizwi wabe enoThixo, ulizwi wabe enguThixo. Yena lo wabe noThixo ekuqaleni, konke kwenziwa nguye, ngaphandle kwakhe akwenziwanga utho olwenziwayo. Isithembiso sikababa. chivimbiso cha baba. Haleluya. Hlobo esithandekayo, Hama dzinodika awusifuni na?
Siyalamukela zihlobo ezithandekayo. Sesingena manje esikhathini selizwe lenkosi singakafundi sihlobo zami asicimezeni sonke sikhuleke. Dabuli wezulu nomhlaba siyakubonga ngalintamba mosiphe yona baba ukuba sizwe izwi lakho Nkosi elikuphila kwemphefumulo yethu. Qala nathi linkonzo baba sivula nje baba imibhalo sivule baba inhliziyo zethu. Uvule baba inhliziyo yethu sizwe ilizwi lakho. Usivule baba inhliziyo zethu kuba siqonde imibhalo. Senzelele umusa baba bonke abezwayo, bonke abalaleleyo, Thixo baphe lokhu kuqonda imibhalo. Kuze kuthi baba ngokuchunyayelwa kwezwi lakho uphilise bonke abagulayo. Baba uzale kutsha ungcwelise wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Usebenza imisebenzi emkhulu Jehova phakathi kwethu. Sikuthembile baba, siyazi Jehova ukhona phakathi kwethu Jesu, sebenza ke ngomangaliso. Thixo wami sikubone usebenza, Thixo sizwe imisebenzi, izimanga nezibonakaliso ezilandelayo. Ngiyabonga Thixo wami sicela lokhu konke ngokukholwa ngoJesu Kristo minjalo kuze kube phakade. Amen. Sijabula ukuhlangana futhi intambama zihlobo zami ngesikhathi selizwi likaThixo. Tinofana nokusangana zvakare manheru ano nenguva yeshoko raMwari. UThixo usibusisile ngempilo. Mwari vatiropafadza noupenyu. Sonke sikhona nje ngoba asikafiki phela emngceleni. Tose tiripo nokuti hatisati tasvika pamuganu. Labo bonke abafike emngceleni yabo abasekho manje basukile kulomhlaba. Vose vasvika pamuganu yavo havachisipo iye zvino vabva pano panyika. Kodwa sibonga umusa kaThixo sigcinileyo. Namhla sitholile njalo elinye ithuba lokuba sizwe uJehova ekhuluma phakathi kwethu. Tinotenda nyasha dzaMwari nomukana watapiwa, nasi tawana zvakare iwoyu mukana wokuti tinzwe zvavatigadzirira ivo Jehovha. Asiphathe namabhayibhili ethu sonke. Ngatibatei mabhaibheri edu tose. Silungeleke ilizwi likaThixo. Tiruramire shoko raMwari. Uyabona nxa selikhulunywa lona kana rava kutaurwa iro linjengemvula. Rinofanana nemvura. Nxa imvula inetha kana mvura ichinaya, abantu bonke abalapho bayamanzi. Vose vanenge vari ipapo vanhu vanotota. Manje olizwayo ilizwi likaThixo namhla ntambama, anonzwa shoko raMwari nasi manheru, umphefumulo wakho uzamanziswa ilizwi likaThixo. Mweya wako uchanyoroveswa neshoko raMwari. Umoya wakho uzamanziswa yimvula yasezulwini. Hallelujah. Mweya wako uchanyoroveswa nemvura yokudenga. Asingeneni embhalweni zithandwa sami. Ngatipindei mumagwaro hama dzangu. Namhla nasuno uThixo uzasibusisa. Mwari vachatiropafadza. Hallelujah. Amen. Encwadini kaJohane, parugwaro rokuna Johani, ncwadi kaJohane chapter 14 verse 16 lo 17. Johani 14 verse 16 na 17. Ngiyakucela ukubaba aniphe omunye umthokozisi wokuba ahlale nani kuze kube phakade. Verse 16. Neni ndichakumbira baba vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi. Ngitsho umoya weqiniso elingemamkele izwe ngokuba lingamboni lingamazi, kodwa nina niyamazi ngokuba ehlala kini woba phakathi kwenu. Hallelujah. Ndiye mweya wazvokwadi, nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuvoni kana kumuziva. Imi munomuziva nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu. Hallelujah. Amen. Nangu Jesu Kristu esahamba lapha emhlabeni. Uyu Jesu Kristu achiri kufamba pano panyika. Ukhuluma indaba emangalisayo nabafundi bakhe. Ari kutaura nyaya inoshamisa navadzidzi vake. Wayebatshelile esithi yena ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Usehamba ke ukuyalungiselela umuzi lapha zabuya khona thina asithathe siye khona. Wakanga avataurira achiti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara, kuti kana chinge aenda iye uchadzoka kuno kwatiri agotitora tigamuchire kwaari kuti tigonogara naye ikoko. Manje ke uJesu njengoba ezahamba kwakhathaza abafundi ezinhlizweni zabo.
Jesu zvaakanga kuzosimuka achienda zvakavanetsa vadzidzi mumwoyo yavo. Thomas waze wathi Nkosi asazi lapho uyakhona nendlela yakhona akasiyazi. Zvikaita kuti Tomasi abvunze ati aiwa Ishe, nzira kwamunoenda hatizivi nzira kwamunoenda. Jesu wathi kuye, Jesu akati kwaari, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Haleluya. Jesu akati kwaari, ndini nzira nezvokwadi noupenyu. Akukho umuntu oza kuBaba uma engenzi ngami. Hakuna munhu unouya kwandiri asi unouya kuna Baba asino kwandiri. uJesu Kristu wayebatshela ukuthi uzasuka emhlabeni. Jesu Kristu akanga avaudza kuti achabva panyika. Base bekhathazeka ngakho. Vakachinetsiwa nazvo. Wasezovela ke wathutsha waphumela egcekeni ukuthi esefikile kuBaba uya kucela kuBaba aniphe omunye umthokozisi wokuba ahlale nani kuze kube phakade. Akachibuda pachena pamberi pavo nokuvazivisa aya mashoko okuti kana achinge azosvika kuna Baba uchakumbira kuna Baba kuti apiwe mumwe uchakupai mumwe munyaradzi. Lo mthokozisi uyakuhlala nathi kuze kube phakade. Iye munyaradzi uchagara nesu nokusingaperi. Uthi ku verse 17 ngitsho umoya weqiniso elingemamkele izwe ngokuba lingamboni lingamazi kodwa nina niyamazi ngokuba ehlala nani woba phakathi kwenu. Haleluya. Akachiti pa verse 17 ndiye mweya wazvokwadi nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuvoni kana kumuziva imi munomuziva nokuti ugere nemi uchava mukati menyu. Uyabona ke uyabatshela ukuthi loba ngihamba nje kodwa zwanini bafundi ngizacela kuBaba aniphe omunye umthokozisi. Unovaudza unoti sezvo ndichaenda inzwai imi vadzidzi kana ndichinge ndaenda ndikasvika kuna Baba ndichandokumbira kuti akupei mumwe munyaradzi. uJesu angasuka phakathi kwabo bayasala behlulukelwe. Kubva kwaJesu pakati pavo kwaizoita kuti vasare vaino ushoma. Basale bedanile. Vasare vakarukutika. Siyabasela malusa obaba mbona ngamehlo. Vasisina mufudzano wavanoona nameso. Kabasela mchumayela bambhekileyo uJesu. Avachisina mparidzi wavakatarisa Jesu. Wasesithi lingahlupheki ngizacela kuba bomunye umthokozisi umoya weqiniso. Haleluya. Akachitaiwa musanetseka ndichakumbira kuna Baba mumwe munyaradzi mweya wazvokwadi. Ake simuze ukuthi umchaza njani futhi encwadini kaLuka. Ngatinzwei kuti anomutsanangudza sei parugwaro rokuna Luka. Luka chapter 24 sifunde ku verse 49. Tichadzidza kuna Luka 24 verse 49. Bekani ngiyathumela kini isithembiso sika Baba. Hlalani emzini eJerusalema nize nambathiswe ngamandla avela phezulu. Tarirai ndinokutuma pamusoro penyu chipikirwa chaBaba vangu. Asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Uyabona lapha ukhuluma ngalesi isithembiso sika Baba. Unoona hapa ari kutaura nechipimbiso chaBaba. Namhla ntambama nasi maneru sikhuluma ngesithembiso sika Baba. Tiri kutaura nechipimbiso chaBaba. Lesi sithembiso ichi chivimbiso umoya weingcwe, mweya mutsvene, umoya weqiniso, mweya wezvokwadi. Haleluya. Amen. Kuphuma futhi lapha kulinkulumo kaJesu pari kubuda apa pamutauro waIshe Jesu into emangalisayo zihlobo zami. Chinhu chinoshamisa hama dzangu. Ake sizwe lokho. Hatimbonzwa izvi. uThixo uBaba Mwari Baba usivezela izinto ezimangalisayo ngembhalo. Vanotiburitsira zvinhu zvinoshamisa nerugwaro. Kuvela lapha ukuthi kuloThixo uBaba, kuloThixo indodana, kuloThixo umoya oyingcwele. Kuri kubuda apa kuti kuna Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Nxa uJesu ekhuluma ethi ngizakucela kuBaba,
kana Jesu achiti ndichakumbira kuna baba, uyamuzwa unomunzwa, uthi uzacela kubaba. unoti iye uchakumbira kuna baba. Ubaba lo Baba umdala wezinsuku, ndiye mukuru wemazuva, uJehova. ivo Jehova. Haleluya. Glory to God. Nguye ubaba lo azacela kuye umthokozisi. Ndivo baba ava vachakumbira kwaari iye mweya munyaradzi. uJesu Kristu uyindodana kaThixo, uThixo athandizwe ngaye wasenika indodana yakhe. Jesu Kristu mwanakomana wa baba ava vakadanyika nokudaro vakapa kwaari. Kulo Thixo ubaba ke Kuna Mwari baba ozacelwa nguJesu indodana le achazokumbirwa na Jesu mwanakomana uyu, ukuthi kubuye umoya oyingcwele kuti kuuye mweya mutsvene azokuba phakathi kwabafundi. agochiva pakati pevadzidzi. Uyakubona bayavela bo bathathu, Unoona vari kubudikira apa vari vatatu, uThixo baba, Mwari baba, uThixo indodana, Mwari mwanakomana, uThixo umoya oyingcwele. Mwari mweya mutsvene. Kulesimanga zihlobo zami, Pane chishamiso hama dzangu, uThixo munye kodwa emthathu, Mwari vamwe chete asi vari vatatu, uThixo bathathu kodwa emunye. vamwari vatatu ari mumwe. Isimanga sasezulwini Chishamiso chokudenga icho asizwisiseki kodwa kumele sisikholwe. achinzwisisiki asi tinofanira kuchitenda. Ngembhalo le kuvela ukuthi bathathu Nemagwaro aya zvinobuda kuti vatatu kodwa nguThixo munye. asari Mwari mumwe. Isimanga sasezulwini. Haleluya. Chishamiso chokudenga. Ake sigijime siyekhangela futhi uJesu ebhabhatizwa kuMateyu laphana. Ngatimbomhanya itinotarisa Jesu paya vachibhabhatidzwa pana Mateu paya. Matthew chapter 3. Pana Mateu chapter 3. Sigijime siye khona. Ngatimhanyei tisvike ipa. Sifuna ukubona ngobuthathu bukaThixo kodwa emunye. Toda kuona pautatu hwaMwari ari mumwe. Glory to God. Matthew chapter 3 verse 16 lo 17. Pa verse 16 na 17. uJesu sebhabhatiziwe wakhuphuka masinyane emanzini, izulu lamvulekela, wabona umoya kaThixo ehla. Amen. Amen. Kungathi ijuba ezaphezu kwakhe. Verse 17. Bheka, kwafika izwi livela ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandiweyo engikholwa yiyo. Amen. Verse 16. Jesu akati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mvura. Zvinotarira, denga rakamuzarurwa. Akabona mweya waMwari achiburuka senjiva, akauya pamusoro pake. Zvinotarira, inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Nanti ilizwi likaThixo lisivezela isimanga lapha. Iri shoko raMwari rinotiburitsira chishamiswa. Into engakaze yenzeke umuntu ebhabhatizwe emanzini. Chinhu chisati chamboitika munhu achibhabhatidzwa mvura. uJohane ebhabhatiza eJorodani. Johana achibhabhatidza paJorodhani. Lesi sehlakalo sasingakaze senzeke. Ichi chiitiko chakanga chisati chamboitika. Kodwa Asi sekusondele uJesu Kristu lo weNazaretha. kwaswedera Jesu Kristu uyu weNazareta. Ezogcwalisa ukulunga konke. Auya kuzozadzisa kururama kwose. Wathi Johane ngibhabhatiza. Akachiti Johani ndiwombeke ndibhabhatidze. Wala uJohane ngoba wayevele ekhulumile phambili ukuthi ozayo anginamandla zokuthukulula lentambo nje zesicathulo sakhe. Akaramba Johani nokuti wanga agara ataura pamberi achiti, anouya shure kwangu handina simba rokusunungura tambo yeshangu dzake. Manje esefikile uJesu, Zvino Jesu asvika, uJohane wasevuma ke ukumbhabhathiza emanzini. Johana akachibvuma kumbhabhatidza mvura. Kodwa uJesu engalandanga kuzoba ngumntwana uvele ungumntwana, uvele uzelwe ngindodana kaThixo, kazange athatha ubuntwana emanzini, hayi kodwa bazogcwalisa ukulunga konke. Wakanga asingazotori umwana apa pamvura apa. Wakanga asingazotori umwana, anga agara ari mwana waMwari.
akanga achiuya chete kuzozadzisa kururama kwose. weza kuJesu Akachiuya ezobhabhathizwa. achizobhabhatidzwa. Nxa ingena emanzini Achipinda mvura, uJohane embhabhathiza. Johana achimbhabhatidza. Masinyane ke Nokukasika esebhabhathiziwe. abhabhatidzwa. Nanzelela khonapha. Cherechedza Esebhabhathiziwe. abhabhatidzwa. Wakhuphuka masinyane emanzini. Kukachibudikira nokukurumidza mumvura. Izulu lamvulekela uJesu. Denga rikamuzarurirwa. uJohane wasebona kumoya kaThixo ehla phezulu kaJesu kungathi ijuba wazohlala phezulu kaJesu. Johana akabona mweya wa Mwari achiburuka senjiva achizogara pamusoro paJesu. Kwasekuvela izwi ezulwini. Kukachiuya inzwi zvinotarira inzwi rikabva kudenga. Alisilo lika Johane, Harisi ra Johani, alisilo lika Jesu, harisi ra Jesu, alisilo kamoya kaThixo lo owehlele phezulu kwakhe. harisi ra mweya wa Mwari uyu akaburukira pamusoro pake. Kodwa lingelika Baba, Asi inzwi iri nderababa, livela ezulwini. riri kubva kudenga. Sikuthatha ngaphi ukuthi ngelika Baba? Tiri kuzvitora papi kuti nderababa? Uthi yena uThixo Anoti ivo ilizwi leli lithi izwi iri rinoti lo uJesu lelimbone bhabhathizwa lo uyo wamuri kuona achibhabhatidzwa, lo libona umoya oyingcwele usehlela phezulu kwakhe iyeyu wamuri kuona mweya wa Mwari uchimhara pamusoro pake. uyindodana yami Mwanakomana wangu, ngubaba okhulumayo. ndibaba vari kutaura, Ukhuluma ngendodana yakhe vari kutaura nozo mwanakomana wavo ebhabhathizwayo ari kubhabhatidzwa, okwehlele phezulu kwendodana umoya kaThixo. uyo achigarwa nomweya wa Mwari waburuka mweya mutsvene pamusoro pake. Kuyavela lapha futhi Zvinobudikira apa futi uThixo Baba, Mwari Baba, uThixo indodana, Mwari Mwanakomana, noThixo umoya oyingcwele. Mwari mweya mutsvene. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShe ritendwe. uThixo Baba Mwari Baba usiphile indodana uJesu Kristu, vakatipa mwanakomana wavo Jesu Kristu, umoya oyingcwele. mweya mutsvene. Uthi uThixo lapha uJesu Unoti apa Mwari kuna Jesu, isithembiso sika Baba. chivimbiso chaBaba. Haleluya. Amen. Umoya oyingcwele Mweya mutsvene, isithembiso sika Baba. chivimbiso chaBaba. uThixo Ndi Mwari wesithathu ebuthixweni bunye. wechitatu paumwari humwe. Glory to God. Lokhu Izvi yisimanga sasezulwini. chishamiso chokudenga. uThixo Baba, Mwari Baba, uThixo indodana, Mwari Mwanakomana, uThixo umoya Mwari oyingcwele. mweya mutsvene. Bathathu kodwa emunye. Vatatu asari mumwe. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShe ngaritendwe. uThixo unjalo Mwari akadaro, uthande simazi ngaleyo ndlela. akada kuti timuzive nomutovo iwoyo. Zwanini bakithi, Inzwaire kwedu, uthanda ukuziveza ngaleso simo ada kuzviratidza nechimiro ichocho ngendlela yona leyo. nenzira iyoyo. Umoya oyingcwele Mweya mutsvene kaqaliseli khona lapho kuba khona. hatangisi kuva ipapo kuvapo, Hayi, kwete kusukela kuGenesis khona le kubva kuna Genesis kuye. uyavela umoya oyingcwele. Mweya mutsvene anobudikira Nxa kukhulunywa ngendalo, kana kuchitaurwa nemasikirwe. umoya oyingcwele kuthiwa wahamba wayahlala ebusweni bamanzi. Zvanzi mweya mutsvene wakanga achigara pamusoro pemvura. Uyakuzwa lokho? Unozinzwa izvi? Wayevele khona. Wakanga agara aripo. Indodana kaThixo le uJesu Kristu Mwanakomana waMwari uyu Jesu Kristu wayengakabi nguJesu njengokutsho kokumqamba kwengilosi. wakanga asati ave Jesu sokudomewa kwaari kutaurwa nomutumwa. Ngale kweBethlehema, Uko kweBhetlehema, ngale kukaJosefa, uko kwaJosefa, ngale kukaMaria, uko kwaMaria. uKristu ilizwi likaThixo ubesaziwa enjalo, engulizwi likaSomandla. Haleluya. Kristu shoko raMwari akanga achizika mwaakadaro ari Kristu shoko raMwari. uThixo wavela wasebenza esebenzisa izwi lakhe. Mwari wakagara achishandisa inzwi rake. Ilizwi likaThixo nguJesu weNazaretha.
inzwi ramwari ndijesu weNazareta. ekuqaleni wabe khona ulizwi, ulizwi wabe enothixo, ulizwi wabe enguthixo. Yena lo wabe nothixo ekuqaleni, konke kwenziwa nguye, ngaphandle kwakhe akwenziwanga utho olwenziwayo. Pakutanga pakanga paine shoko rakanga riri kuna mwari, shoko rakanga riri mwari. Kunze kwa zvinhu zvose izvi kunze kwake hakuna kunyange chinhu chimwe chakasikwa. uThixo kwamjabulisa ukuthi uJesu azovela ahlale enyameni. Haleluya. Lithi izwi likamlimu, ulizwi lo waba inyama, wahlala phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe ungathi ngozelwe yedwa kaThixo, egcwele umusa neqiniso. Mwari zvakamufadza kuti uyo akazobudikira ari Jesu, akazove nyama, riri shoko raMwari rakazobudikira riri muna Jesu. Mwari achida kuti tione kubwinya kwake, tikakuona kubwinya kweshoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya sokubwinya kwomwanakomana waMwari azere nenyasha nengoni. Glory to God. Mwari achiswedera kuvanhu aine chinangwa chokuti Kristu uyu awane muviri unonzi Jesu, pawanikwe ropa richazoparara pamuchinjikwa richiteurirwa vanhu kuitira kuti vasunungurwe kubva muzvivi zvavo. Zita raShe ngaritendwe. Mwari akada kuti zvifambe saizvozvo, ilizwi likaThixo lazohlala ke phakathi kwethu, shoko raMwari rikachigara mukati medu, eyindodana kaThixo, ari mwanakomana waMwari, enguKristu oqashe enyameni okuthiwa nguJesu, ari Kristu akawanda munyama akanzi Jesu. uPeter ngelanga leliyana kuMateyu 16 uyamqamba uJesu esithi welina lithi ngingubani, wasesithi wena unguKristu obezakuza lapha emhlabeni, indodana kaThixo ophilayo. Haleluya. Peter anomdoma phaya pana Mateyu chapter 16 achiti munoti ndinani? Peter akachiti ndiwe mwanakomana waMwari wokumsorosoro. Kwakumele ukuthi abuye azoba lapha athola igazi elizophalazwa emnqamlezweni, kube yikuthethelelwa kwezono. Waifanira kuti auye pano panyika azotora muviri pawanike ropa rinozosunungura vanhu pamuchinjikwa. Ebhaphatizwa ke achiwombekwa ke umoya oyingcwele, mweya mutsvene, umoya oyingcwele, mweya mutsvene owawuvela ukhona, wakanga agara aripo, evele enguThixo, akagara ari Mwari. Haleluya. Wasesehlela phezu kwakhe, akachiburukira pamusoro pake. kahle ngubalela ivesi elilodwa, ndikuverengere vhesi rimwe chete. umuzwe sehlela phezu kwenye indoda futhi, umunzwe achiburukira pamusoro pomwe murume zvakare. 1 Samuel chapter 10 asigijimeni sifike khona. 1 Samuel chapter 10 Verse 10. verse 10. 1 Samuel chapter 10 verse 10. 1 Samuel chapter 10 verse 10. Sebefike lapho entabeni, bheka ibandla labaprofeti lahlangana naye, umoya kaThixo wamehlela, waprofita phakathi kwabo. Amen. Verse 10. Vakati vachisvika pagomo, boka ravaprofita rikasongana naye, mweya waMwari ukauya pamusoro pake nesimba, akaprofita pakati pavo. Uyabona ke uSawuli wehlela phezu kwakhe umoya kaThixo wamehlela, uthe usemehlele umoya kaThixo waprofita. Mweya waMwari wakaburukira pamusoro paSauri, waburukira pamusoro pake akatanga kutoprofita ipapo. Umoya oyingcwele wayevele khona, mweya mutsvene akanga agara aripo, uye wayesebenza labaprofeti, ndiye waishanda navaprofita, ebatshele kokwenza, achivaudza zvokuita, ekhuluma ngabo, achitaura nezvavo, ebabonisa izinto ezizayo. achivaonetsa zvinhu zvaiuya. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShe ngaritendwe. Nangu lapha uJesu ebhaphathizwa, uyu panapa Jesu achibhabhatidzwa, uyavela ari kubudikira zvakare, esesimeni sejuba, ari pachimiro chejiva, esehlela phezu kukaJesu. achiburukira pamusoro paJesu.
Johani uyambona anomuona Jesu umi emanzini akamira mvura, uThixo ubaba Mwari Baba uyakhuluma ari kutaura, izulu denga lavela lonke lapha rikachioneka rese, kwezwakala uThixo ubaba kukanzwika Mwari Baba, uJesu wabonakala Jesu akaonekwa, nomoya oyingcwele wabonakala. Mweya Mutsvene akaonekwa. Haleluya. Amen. Manje uThixo umoya oyingcwele Mweya Mutsvene yiso isithembiso sika baba ndo chivimbiso cha Baba esikhulunywa nguJesu ke chinotaurwa naJesu encwadini kaLuka 24 kulugwaro rokuna Luka chapter 24 verse 49. pa verse 49. Haleluya. Bekani ngiyathumela kini isithembiso sika baba. Hlalani emzini eJerusalema nize nambathiswe ngamandla avela phezulu. Haleluya. Tarirai ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa cha Baba vangu, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Isithembiso sika baba Chivimbiso cha Baba ngumoya oyingcwele. Haleluya. Mweya Mutsvene. Asizweke uJohane laphana Ngatinzwei kuna Johani paya chapter 14 verse 16 pana 14:16 uthi yena anotiye, ngiyakucela kubaba aniphe omunye umthokozisi wokuba ahlale nani kuze kube phakade, ngitsho umoya weqiniso elingemamkele izwe ngokuba lingamboni lingamazi, kodwa nina niyamazi ngokuba ehlala nani woba phakathi kwenu. Haleluya. neni ndichakumbira Baba vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi, ndiye mweya wazvokwadi. Nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuvoni kana kumuziva, imi munomuziva nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu. Umoya lumthokozisi Mweya uyu munyaradzi umoya weqiniso. ndiye mweya wazvokwadi. uJesu uthi lizwe kalimazi, Jesu ari kuti nyika haimuzivi, kodwa lina abafundi liyamazi, asi imi vadzidzi munomuziva ngokuba ehlala nani. nokuti anogara nemi. Abese sithi uJesu Ochitiye Jesu woba phakathi kwenu. uchava mukati menyu. Ngesikhathi behamba lapha labafundi Nenguva yaaifamba nevadzidzi wayekhona umoya oyingcwele wakanga aripo Mweya Mutsvene, ngenxa yokuthi laba bazelwe kutsha, nokuda kwokuti ava vakanga vaberekwa kutsva, sebengcwelisiwe laba. vacheneswa. Umoya oyingcwele uhlala nabo, Mweya Mutsvene unogara navo, kodwa asi uJesu khuluma amazwi amangalisayo Jesu ari kutaura mashoko uthi anoshamisa. woba phakathi kwenu. Haleluya. Unoti uchava mukati menyu. Umoya oyingcwele Mweya Mutsvene kumele abe phakathi komKristu anofanira kuve mukati momukristu, njengokutsho kwakaThixo, sokutaura kwaMwari. woba phakathi kwenu. Uchava mukati menyu, Kumele abe phakathi kwenu. anofanira kuva mukati menyu. Haleluya. Ngoba ulomsebenzi ebandleni, Nokuti ane basa mukereke, ulomsebenzi kumuntu othandazayo, ane basa Mweya Mutsvene kumunhu anonamata, ulomsebenzi kumuntu okholwayo. ane basa kumunhu anotenda. Lesi sithembiso sika baba Chivimbiso cha Baba ichi siqhakathekile empilweni yomKristu. chinokosha paupenyu hwomukristu. Uthi yena uJesu Anotiye Jesu verse 26 ku chapter 14, pa verse 26, kepha umthokozisi umoya oyingcwele ayakumthuma ubaba ngegama lami, uyena oyakunifundisa konke anikhumbuze konke engikutshiloyo kini. verse 26, asi munyaradzi Mweya Mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose nokukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Umoya oyingcwelelo Mweya Mutsvene uyu oza kuba phakathi kwamakholwa. uchava mukati mamatendi, Haleluya. Uza kuvela kubaba. uchabva kuna Baba. Yena umoya ongcwele sifikile Iye Mweya Mutsvene asvika uza kusifundisa konke uchatidzidzisa zvose
abakhumbuze lokho akutshiloyo uJesu. agotiyeudzira zvose zvakataurwa najesu. Abafundi benkosi vadzidzi vashe bamlandela uJesu, vakamutevera jesu, bangcwelisiwe nje, vacheneswa. kodwa nansi isithembiso asi hechi chivimbiso esokuba baza kwamkela umoya oyingcwele. Haleluya. chokuti vachagamuchidzwa mweya mutsvene. Umoya oyingcwele uyu mweya mutsvene uza kubafundisa konke, uchavadzidzisa zvose, abakhumbuze konke agovayeuchidzira zvose, uJesu akutshiloyo. zvose zvavakataurwa najesu. Hlobo ezithandekayo, hama dzinodikanwa, umoya oyingcwele kamkelwa ngumhedeni. mweya mutsvene haagamuchirwi nomuhedheni, Hayi, kwete. umoya oyingcwele mweya mutsvene kamkelwa ngumuntu ongasindiswanga, haagamuchirwi nomunhu asina kuponeswa, ngoba nguThixo. nokuti ndimwari. uThixo ungcwele, mwari mutsvene, manje naye naiye ufuna impilo engcwele, anoda upenyu hutsvene, uhlale emuntwini ongcwele, anogara pamunhu mutsvene, ufika phakathi komuntu onhliziyo yakhe ihlanziwe. anosvika apinde mukati memwoyo womunhu wakashambidzwa. Akuphonga ufika umoya kaOyingcwele phezu komuntu wonke nje, never. mweya mutsvene haangosviki pamusoro pomunhu wese wese zvake kwete. Lalela sihlobo sami, teerera hama yangu, abafundi bakaJesu laba vadzidzi vajesu ava babemlandele uJesu ngokuphinda ukuzalwa. Igama lenkosi malibongwe. vakanga vatevera jesu nokuberekwazve kutsva. Babezelwe kusha, vakanga vakaberekwa kutsva. inhliziyo etshe isusiwe, mwoyo webwe wakanga wabviswa, inhliziyo endala ikhitshiwe, mwoyo wekare wakanga wabviswa, banikwa inhliziyo entsha, vakachipiwa mwoyo mutsva, inhliziyo yenyama. mwoyo wenyama. Imithetho kaMlimi yalotshwe ezibhebheni zenhliziyo yabo, murayiro wamwari ukachinyorwa pamahwendefa emwoyo yavo, amagama balotshwe encwadini yokuphila. mazita avo akachinyorwa mubhuku youpenyu. uJesu wasebathandazela kuJohane chapter 17 verse 17 laphana. jesu akachivanyengeterera kuna john 17 verse 17 paya. Uthi yena uJesu, jesu unoti iye, bahlambulule ngeqiniso, izwi lakho liqiniso. Mubayithe bathu, muvaite vatsvene muzokwadi, nokuti shoko renyu izokwadi. wathandazela ukuthi benziwe babengcwele. Amen. akavanyengeterera kuti vaitwe vave vatsvene. Ya uJesu ethandaza kuyise omuzwa ngezikhathi zonke, ngiyakutshela sihlobo sami, ngiyakholwa njengoba kubhaliwe uThixo wamphendula uJesu bangcweliswa abafundi. sezvo jesu achinyengeterera kuna mwari baba, iye agara achinziuka nababa, zviro kwazvo ipapo aiwa akapindurwa munyengetero wake wakanga wakanangana nomunyengetero wokuvadzidzi, Ngoba izithelo zobungcwele zikhona empilweni yabafundi, nokuti zvibereko zvoutsvene zvirimo muupenyu hwevadzidzi. nawe ungufakazi walokho. newe uri chapupu chaizvozvo. Bangcweliswa sibili, vakacheneswa chaizvo, babenziwa inhliziyo yabo yabamhlophe. vakaitwa mwoyo yavo ikachena. Lalela ngutshele, teerera ndikuudze, phakathi kwabo la mukati mavo umu benziwa baba munye. vakaitwa vakava mumwe. Haleluya. Amen. Nxa sebemunye vave mumwe kudaro, kwenzeka isimanga esitshiwo nguJesu emthandazweni. panoitika chishamiso chakataurwa najesu pamunamato. Akusizwe kuchapter 17 khona la. chinzwe pana chapter 17 ipapo, Johani 17. pajohani 17. Ake siqalise kuverse 17 khonapha. titange paverse 17. Bahlambulule ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. muvaite vatsvene muzokwadi, shoko renyu izokwadi. Njengalokhu wangithumela ezweni, nami ngibathumela bona ezweni. sezvo amakandituma panyika, neni saizvozvo neni ndinovatuma panyika. Ngiyazihlambulula ngenxa yabo ukuba bahlanjululwe ngeqiniso. ndinozviita mutsvene nokuda kwavo, kuti naivo vaitwe vatsvene Amen. nemuzokwadi. Haleluya. Uyayizwa umthandazo lo? unounzwa here munamato uyu? Kungakucela uJesu kwenziwa ngubaba ke. zvose zvaikumbirwa najesu zvakaitwa nababa. Uthi verse 20, angikhulekeli bona bodwa, ngikhulekela nabo abakholwa yimi ngezwi labo. handinyengetereri ava bedzi, asi naivo vanotendavo kwandiri neshoko ravo. Abakholwa kuJesu ngezwi labafundi. vanotenda kwaari neshoko ravo. Yithi labo ke, ishoko ravo vadzidzi tisu apo. yithi labo ke tisu ipapa. esesichunyayezwe ngembhalo, sakholwa uJesu ngemibhalo.
taparidzirwa nemagwaro, tikatenda Jesu nemagwaro, sazalwa kutsha. tikaberekwa kutsva. uJesu wasikhulekela lathi Jesu akatinyengeterera unesi ukuthi senziwe sibe ngcwele. kuti Haleluya. titwe tive vatsvene, Sihlanjululwe ngeqiniso. tishambidzwe nezokwadi, Kusitshuna impande yesono. kudzurwe mudzi wechitema. Ya. Sisitshuna impande yesono yemvelo. Wongu tidzurwe mudzi wechivi, Sisokwe izinhliziyo. tidzingiswe moyo, Senziwe sibe ngcwele. titwe tive vatsvene Njengomthandazo wenkosi. somunyengetero washe. Sathandazelwa Takanyengetererwa, uThixo usingcwelisile. Mwari vakatichenesa. Haleluya. Lalela sihlobo sami. Terera hama yangu, Unsinyathelo sobungcwele siqhakathekile. danho routsvene rinokosha. uJesu wasikhulekela. Jesu akatinyengeterera. Asiqhubeke. Angikhulekeli bona bodwa, ngikhulekela nabo abakholwa yimi ngezwi labo. Handinyengetereri ava bedzi, asina ivo vanotenda vokwandiri neshoko ravo, Ukuba bonke babe munye. kuti vose vave mumwe, Njengawe baba ukimi, semi Baba muri mandiri, nami ngikuwe. neni mamuri, Babe munye nabo kithina. kuti naivo vave matiri, Ukuba izwe likholwe ukuba ungithumile. kuti nyika itende kuti makandituma. Verse 22. Ngibanikile ubukhosi owanginika bona ukuba babe munye njengathi simunye. Neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa, kuti vave vamwe sesu tiri vamwe. Mina ngikubona wena ukimina baze babe munye kuphelele izwe lazi ukuba ungithumile wena nokuba ubathandile njengalokhu ngithandile. Ini mavari nemi mandiri vakwaniswe kuva mumwe, kuti nyika izive kuti makandituma, uye kuti makavada sezvamakandida ini. Sebehlanjululiwe laba Vashambidzwa ava, abangcwelisiweyo laba ava vakacheneswa ava, benziwa babe munye. vanoitwa vave mumwe, Baba munye bona bazalwane vanova mumwe ivo vazvarwa, baphinde babe munye nenkosi uJesu futhi. vagova mumwe pamwe chete naShe Jesu. Bona baba phakathi kukaJesu, Ivo vave mukati maJesu, uJesu abe phakathi kwabo futhi. Jesu agova mukati mavo. Kanti uJesu yena munye nobaba futhi. Nyambera Jesu mumwe chete pamwe chete naBaba futi. Uyabona ke Unoona, bona abangcwelisiweyo ivava vakacheneswa baba munye vanova mumwe, bangene kuJesu vopinda muna Jesu, babe munye noJesu. vave mumwe chete naJesu. uJesu asuke lapho Jesu obva ipapo elabangcwele kuye ana vatsvene mukati make, bangene kubaba. ochipinda kuna Baba. Ekugcineni Kumagumo nguThixo baba ovelayo, udumo kuye. Haleluya. ndiMwari Baba vanobudikira ipapo, rumbidzo yeve kwavari. Haleluya. Abantu laba sebengcwele manje. Ivava vose vave vatsvene manje. uJesu sekwazi ukuthi sebengcwelisiwe lapho. Jesu akuziva kuti vacheneswa, Abafundi laba vadzidzi ava. yikho esithi Ndokusaka achiti, ngiza kucela kubaba ndichakumbira kuna Baba alinike isithembiso sika baba, akupei chivimbiso chaBaba, umoya oyingcwele, mweya mutsvene, ngoba inhliziyo zihlanziwe. nokuti moyo yakacheneswa. Sitobe esithandekayo, Hama inodikanwa, umoya oyingcwele mweya mutsvene wehlele enhliziyweni ehlanzekileyo. unoburukira mumoyo wakashambidzwa. Isithembiso sika baba Chivimbiso chaBaba ngesakho mzalwane wami. ndechako, hama yangu. Ungazalwa kutsha, Kana ukaberekwa kutsha, ungangcweliswa, ukacheneswa, sokumele wembezwe ngamandla kamoya oyingcwele. wochifanira kuchiombekwa nesimba romweya mutsvene. Lawe mkristu wanamhla Newe mukristu wanhasi, ozono zithethelelwe ngokuzalwa kutsha, iyewe une zvivi zvakakanganwirwa nokuberekwa kutsha, wasungcweliswa ngokusitshunwa kwempande yesono. ukachicheneswa nokudzurwa kwomudzi wechivi. Kumele ke mzalwane wami Unofanira kamdikani wangu uphile impilo engcwele, urarame upenyu hutsvene, uzahlukanise lo mhlaba uzvitsaure kunyika, wale isono, urambe chitema, dele konke, urambe zvose, uzahlukanise uzvitsaure, bese ulindela isithembiso, wochirindira chivimbiso, ithembiso sika baba. chivimbiso chaBaba, Moya oyingcwele mweya mutsvene azohlala phakathi kwakho. ochizogara mukati mako. Haleluya. Amen. uJesu
Jesu usithembisile akativimbisa isithembiso sikababa chivimbiso cha ukuthi baba uzamtshela ubaba kuti uchaudza baba uzamcela futhi uchamukumbira ukuthi futhi asinike isithembiso lesi kuti atipe chivimbiso ichi esefikile umoya ongcwele kuti asvika Mweya Mutsvene unomsebenzi une basa uyadingeka empilweni yomuntu unotsvakika muupenyu hwomunhu mkristu mukristu lalela wena ozelwe kutsha teerera iwe wakaberekwa nawe kutsha ongcwelisiweyo newe wakacheneswa uyamdinga umoya oyingcwele unomuda Mweya Mutsvene ngumthokozisi ndiye munyaradzi nguye okukhumbuza ujesu akutshiloyo ndiye anokuyeuchidzira zvaakataurwa najesu kumele ahlale phakathi kwakho anofanira kugara mukati mako wena ongcwelisiweyo iwe wakacheneswa nanti inyathelo ekumele lilandele heri danho rinofanira kuteverwa kwembeswa ngamandla kamoya oyingcwele kuombekwa nesimba romweya mutsvene ukuze umoya ongcwele ahlale phakathi kwakho kuitira kuti mweya mutsvene agare mukati mako abuse phakathi kwakho atonge mukati mako lalela ke teerera uqakathekile anokosha ujesu seselapha emhlabeni jesu achiri pano panyika abafundi babengagcwaliswanga ngomoya oyingcwele vadzidzi vakanga vasina kuzadzwa nomweya mutsvene ikujesu wathi ndokusaka jesu akati kumele ngihambe bafundi zvinofanira kuti ndiende vadzidzi angisoze ngilitshiyele izintandane handingatombokusiyei muri nherera ngiyathi sengifikile kubaba ndichati ndasvika kuna baba ngizamcela ndochikumbira alinike omunye umthokozisi akupei mumwe munyaradzi ake sizwe amazwi amangalisayo ngatinzwei mashoko anoshamisa kuJohane chapter 16 kuna John chapter 16 hallelujah verse 7 verse 7 asihambe khona lapho Johane chapter 16 verse 7 kodwa nginitshela iqiniso kunilungele ukuba ngimuke uma ngingemuki umthokozisi kayikuza kini kepha uma ngimuka ngiyakunithumela kinina hallelujah verse 7 asikana ini verse 7 asini ndinokubudzai zvokwadi kana ndichiti zviri nani kwamuri kuti ndiende nokuti kana ndisingaendi munyaradzi haangauyi kwamuri asi kana ndikaenda ndichamutumira kwamuri nginitshela iqiniso ndinokuudzai zvokwadi kunilungele bafundi zviri nani vadzidzi ukuba ngimuke kuti ndiende ngihambe ekhaya ndiende kumusha ngibuyele kubaba wangithumayo ndidzokere kuna baba vakandituma uma ngingamuki ngiye kubaba kana ndisingaendi kuna baba umthokozisi kayikuza munyaradzi haangabuyi kwamuri yikho bafundi saka imi vadzidzi lingadani musapera simba ukuthi sengihamba kuti ndakuyenda uJesu lo utshela abafundi ndi Jesu yari kuudza vadzidzi lingabi lohliziyo emunyu ekhathazekileyo musava nomoyo unoshungurudzika hayi kwete kulilungele lina zvakakunakira imi ukuthi ngisuke ngiye kubaba kuti ini ndiende kuna baba ukuze umthokozisi eze kuitira kuti munyaradzi auye kwamuri nxa ngikhona lapha akabuyi kana ndiri kuno kwamuri haabuyi akayikuza haambobuyi kwamuri akasozehle haazoburuki kwamuri kasoze aligcwalise ngamandla haazokuzadzii nesimba kunilungele ke bafundi zvakakururamira imi ukuthi vadzidzi ngihambe kuti ini ndiende ngamanye amazwi nemamwe mashoko vumani ngihambe bvumai ndiende ukuze umthokozisi abuye kuti munyaradzi abuye haleluya amen babekhathazekile abafundi vakanga vanetseka vadzidzi ukuthi basala bodwa kuti vakusara vega bengelakho umkhokheli wabo vasina mutungamiriri wavo Jesu sehambile Jesu aenda kodwa watshela asi wabudza wathi yena kulilungele bafundi ukuthi ngihambe akati zvakanakira kuti ndiende khona umoya weingcwele ezabuya phakathi kwethu ndipo pachazouya mweya mutsvene kwamuri glory to God wasesithi ku verse 8 sefikile yena umoya weingcwele ke sefikile yena uyakuqondisa izwe ngokona nangokulunga nangokwahlula verse 8 iye kana asvika uchazivisa nyika pamusoro pezvivi napamusoro pokururama napamusoro pokutongwa verse 9 ngokona ngokuba bengakholwa yimi
pamusoro pezvivi nokuti havatendi kwandiri, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningasayi kungibona, pamusoro pokururama nokuti ndinoenda kuna Baba amungazondiboni, ngokwahlula ngokuba inkosi yalelizwe yahlulwe, pamusoro pokutongwa nokuti muchinda wenyika ino watongwa. ngisenokuningi enginganitshela khona kodwa ningekwamukele manje. Ndine zvizhinji zvandinoda kukubudzai asi hamugoni kuzvigamuchira Kepha zvino. sefikile lo umoya weqiniso wonifundisa iqiniso lonke, akayi kuzikhulumela okwakhe kodwa lokho akuzwayo, wokukhuluma anitshele lokho okuzayo. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Uya kungidumisa lokhu uyakwamukela okwami anitshele khona. Uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu nokukuparidzirai izvo. Konke uBaba anakho kungokwami, ngalokhu ngitsho ukuthi uyakwamukela okwami anitshele khona. Haleluya. Zvose Baba zvavanazvo ndezvangu, naizvozvo ndakati uchatora pane zvangu uchakuparidzirai izvo. Kuseza kuba isikhatshana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhatshana ningibone ngokuba ngiya kuBaba. Chinguva chiduku chasara hamuchazondivoni, uyezve chinguva chiduku muchandivona. Nansi isithembiso sikaBaba, Echi chivimbiso chaBaba, umoya oyingcwele, mweya mutsvene, umsebenzi wakhe nanku. basa rake heri. Esefikile yena, Iye asvika uyakuqondisizwe ngokona. acharuramisa nyika nokururama. Verse 8, esefikile yena uyakuqondisa izwe ngokona Iye asvika achazivisa nyika pamusoro pezvivi nangokulunga napamusoro pokururama nangokwahlula. napamusoro pokutonga. Ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba, Pamusoro pokururama nokuti ndinoenda kwandiri. verse 10, Verse 10. Pamusoro pokururama nokuti ndinoenda kuna Baba. ngokwahlula. Verse 11, ngokuba inkosi yalelizwe yahluliwe. Pamusoro pokutongwa nokuti muchinda wenyika ino watongwa. Kepha sefikile umoya lo weqiniso, verse 13, wonifundisa iqiniso lonke. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose. Umsebenzi womoya kaMlimu lo, Ibasa romweya wamariro, umsebenzi walesi sithembiso lesi, ibasa rechivimbiso ichi. uya kunifundisa iqiniso lonke, Uchakudzidzisai zvokwadi yose, kayi kuzikhulumela okwakhe hazozvitauriri zvake kodwa lokhu akuzwayo, asi zvaakanzwa wokukhuluma uchazvitaura. anitshele lokho okuzayo. Akuudzei zvinouya, Uza kukhuluma uchazvitaura, ngoba uzahlala phakathi kwenu. nokuti achigara mukati menyu. Uza kukhuluma Uchataura, ngoba uyabe sehlala phakathi kwenu, nokuti anenge achigara mukati menyu, elitshele lokho okuzayo. achikuudzai zvinouya. Konke ngakukhulumayo mina Jesu Zvose zvandakataura ini Jesu uzalikhumbuza. uchakuyeudzirai. Nanku umsebenzi wamthokozisi, Yeri basa romunyaradzi, nanku umsebenzi wesithembiso. yeri basa rechivimbiso, Isithembiso sikaThixo, chivimbiso chaMwari, isithembiso sikaBaba, chivimbiso chaBaba, ngumoya oyingcwele. mweya mutsvene. Mzalwane othandekayo, Mudikana ndodikanwa, uyambona umoya ongcwele. unoona mweya mutsvene. uJesu ukhuluma nabafundi, Jesu ari kutaura nevadzidzi, ixuku labantu abazelwe kutsha,
boka revanhu vakaberekwa kutsva bangcweliswa vakacheneswa balindeleke manje ukuthi bamkele umoya oyingcwele vakarindira kuti vagamuchire mweya mutsvene. uzelwe kusha Wakaberekwa kutsva ungcwelisiwe wakacheneswa awukembeswa ngamandla kamoya oyingcwele hausati waombekwa nesimba romweya mutsvene useselo msebenzi pachine basa wokuba uzahlukanise kuti uzvitsaure impilo yakho ihlanzeke upenyu hwako hushambidzike haleluya uzisondeze enkosini uzviswededze kunashe yekela umhlaba usiye nyika uvale izinto zezwe uvhare zvinhu zvenyika ulahle konke urase zvose uyekele konke uregedze zvose ususe yonke into ubvise zvose uphume ume laphana wedwa ubude unomirapo pako wega uzahlukanise uzvitsaure uphile impilo engcwele urarame upenyu hutsvene igazi likajesu lihlanza inhliziyo yakho ropa rajesu rishambidze moyo wako ube mhlophe ngenhliziyo uchene pamoyo. lalela mzalwane wami Inzwa mdikani wangu, umoya oyingcwele mweya mutsvene uthixo sibili ndimwari mbune okumele angene kuwe lapha anofanira kupinda mukati okumele mako, angene akugcwalise ngomoya oyingcwele anofanira kupinda kuzadze nemweya mutsvene, kodwa asi wehlela empilweni ehlanzekileyo unoburukira paupenyu hwakashambidzika. hlanzeka brother Shambidzika brother, dadewethu hanzvadzi zahlukanise zvitsaure. uyamfuna umoya ongcwele Unomuda mweya mutsvene, uyafuna ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele unoda kuzadzwa nomweya mutsvene, yehlukana nakho konke paradzana nezvo zvose, zinikele zvipire sondela enkosini swedera kunashe, cela kuthixo isithembiso pira kunashe chivimbiso, ukuze ube lomthokozisi kuti uve nomunyaradzi ozahlala phakathi kwakho achagara mukati mako, akukhumbuze amazwi enkosi akuyeuchidze mashoko ashe, akutshele lokuzayo agokuudza nezvinouya. umoya oyingcwele Mweya mutsvene, umoya weqiniso mweya wazokwadi. haleluya lumoya lo Uyu mweya uyu umoya oyingcwele uthixo wesithathu ebuthixweni bunye ndi mweya mutsvene, mwari wechitatu mumwari mumwe chete, uzayehlela phezu kwakho uchaburukira pamusoro pako nxa impilo yakho ihlanzekile kana upenyu hwako hwakashambidzika. lalela sithandwa sami Teerera mdikani wangu, zinikele enkosini zvipire kunashe ngendlela epheleleyo nomutemo wakaperera, sondela egazini likajesu swedera kuropa rajesu, lihlanze impilo yakho ushambidzwe upenyu hwako, likugezise rikugezise, yehlukana nezwe paradzana nenyika, thula ungakhulumi nyarara urege kutaura. ungezwa izinto zomhlaba Ukanzwa zvinhu zvenyika, ungezwa izinto zomhlaba usanzwa zvinhu zvenyika, lalela kuvela ezulwini teerera zvinobva kudenga, funda ibhayibhili lakho dzidza bhaibhiri rako, hlala emthandazweni ugare pamunamato. yes sondela enkosini Yes, swedera kunashe nangokuzila ukudla sibili nokuzvinyima zvokudya chaiko, uzahlukanise uzvitsaure, ukhulume uthi jesu nami ngiyasifuna leso sithembiso utaure kuna jesu uti ndinochida chivimbiso ichocho. impilo yakho mani Upenyu hwako ayigezwe brother ngahushambidzwe. lalela ngutshele Teerera ndikuudze, lungisa gadzirisa, zihlambulule zvishambidze, uzihlambulule impela njengokutsho kombhalo uzvishambidze zviro kwazvo sokutaura kworugwaro, uzihlanze kukho konke ukungcola okomzimba nokomoya uzvishambidze pane tsvina dzose pemuviri nokomweya, ube mhlophe uchene. umoya oyingcwele Mweya mutsvene nxa ekhangela enhliziyweni yakho so kana achitarisa mumwoyo mako kudai, ahawukela ubuthixo obuphakathi bakho achive umwari huri mukati mako, isimo sempilo yakho chimiro choupenyu hwako. umoya ongcwele athi Mweya mutsvene ati lapha ngingangena la apa ndingapinda, haleluya ajabulela ukungena kuwe afarire kupinda kwauri, ahawukela inhliziyo ehlanzwe ligazi likajesu akwebwe nokuda moyo wakashambidzwa neropa rajesu, ebona ukuhlanzeka achibona kushambidzwa nobungcwele besiminya noutsvene hwazokwadi nezithelo zikamoya nezvibereko zvomweya nokulunga okwenzayo imihla ngemihla nokururama kwaunorarama zuva nezuva, ebusuku nemini mausiku nemasikati, uwedwa noma uphakathi kwabantu uri wega kunyange uri pakati pevanhu. uthixo ajabule ngakho Mwari afare nazvo, impilo yakho upenyu hwako imthokozise umoya oyingcwele mfadze mweya mutsvene, impilo yakho upenyu hwako imenza hawukela ukuzohlala phakathi kwakho zvimuite kuti achive kuzogara mukati mako, umthokozise
munyaradzi umoya weqiniso, mweya wazokwadi isithembiso sikababa. chivimbiso cha baba Haleluya, isithembiso sikababa. chivimbiso cha baba Mzalwane wami, mudikani wangu wena othi uze ubheswe ngamandla kamoya oyingcwele, iwe unothi wakaombe nesimba romoya mthembu nansi imvuselelo, orurumutsiziro nansi imvuselelo ntambama nje. orurumutsiziro manerwano Sondela futhi. sondela futhi Haleluya, angathelwa futhi amandla la, umoya oyingcwele ehlele kuwe futhi. ringadirwa Amen. kuti simba iri moya mtsvene aburukire kwauri Isithembiso sikababa. chivimbiso cha baba Haleluya, ozinikelayo, anozvipira ozahlukanisayo, anozvitsaura esondela ngenhliziyo yonke, achiswedera nomoyo wose ngempilo yakhe yonke. noupenyu hwake hwese Igazi likaJesu limhlanze ropa rajesu rimunatse abe mhlophe, achene impilo yakhe yamukeleke kuThixo. upenyu hwake hugamuchirike kuna mwari Umoya ongcwele uzakwehlela phezu kwakho. omoya mutsvene anobva aburukira pamusoro pake Isithembiso sikababa. chivimbiso cha baba Yebo mhlobo wami, wongu hama ubafuza abapostoli uvatodze vapostoli laba uJesu ayekhuluma labo, ivava jesu vaakanga babemlandele ngokuphinda ukuzalwa vakanga vamutevera nokuda kwokuberekwa kutsva futhi behlanjululwe ngeqiniso. zvakare vakanga vacheneswa nezvokwadi Inhliziyo zabo zimhlophe, mwoyo yavo yakanga yakachena bemhlophe ngenhliziyo, vakanga vakachena nomwoyo uyazi behlanzekile ngenhliziyo, unoona vakanga vakashambidzika nomwoyo bemhlophe ngempilo, vakachena noupenyu bemhlophe ngemihambo yabo. vakachena nemafambiro avo uJesu wasebatshela jesu akachivaudza wathi umoya kaThixo lo, akachiti mweya wamwari umoya weqiniso, mweya wazvokwadi isithembiso sikababa, chivimbiso cha baba aha, silifaneleke manje bafundi. zvakakufanira iye zvino Nxa vadzidzi. linjenje kana mandaiso selihlambululwe ngeqiniso, mashambidzwa nezvokwadi kudai ngizakucela-ke kubaba ndichanokumbira kuna baba Yesu ngoba selihlanjululwe ngeqiniso, nokuti kama toshambidzwa nezvokwadi inhliziyo zenu sezimhlophe mwoyo phela, yenyu yachena ka selifanela-ke mafanira yezvino isimo senu chimiro chenyu simfanele umoya weqiniso. chafanira mweya wazvokwadi Haleluya, isithembiso sikababa chivimbiso cha baba sengingasicela-ke ndingachichikumbira manje sihlele phezu kwenu chiburukire pamusoro penyu ngoba nokuti nimhlophe ngaphakathi, machena mukati memwoyo lihlanjululwe ngeqiniso, manatswa nezvokwadi impilo yenu ihlanziwe, upenyu hwenyu hwacheneswa inhliziyo yenu ihlanziwe, mwoyo yenyu yacheneswa inhliziyo yenu ihlanziwe, mwoyo yenyu yashambidzwa selimhlophe, machena selimclean. machena Sokusele manje chasara manje isimo lesi siphakathi kwenu, chimiro bedzi chiri mukati menyu sesimbiza manje, chakudaidza zvino sesilindele manje. charindira yezvino Izulu manje denga lalo selisithi rakuti laba sebehlanjululiwe, ava vanatswa ava umoya kamlimu ke singehlela kuwe-ke. mweya wamwari ungachiburukirawo pamusoro pavo Lalela mzalwane wami othandekayo, chiterera iwe mdikani unodikanwa hlanzeka brother, shambidzika brother dade wethu, hanzvadzi fika ekuhlanzekeni, svika pakushambidzwa hlanzeka ngenhliziyo, shambidzika nomwoyo ngempilo, noupenyu ngemihambo, nemafambiro ngemicabango, nepfungwa ngezenzo, nezvito uThixo ajabule ngawe. mwari afare newe Haleluya, isithembiso sikababa chivimbiso cha baba ngesakho nawe, ndechako newe isithembiso sikababa chivimbiso cha baba ungasithola ungachitorawo umoya oyingcwele, ungachiwana nomweya mutsvene umoya oyingcwele mweya mutsvene angehlela phezu kwakho. angaburukire pamusoro pako Isithembiso sikababa. chivimbiso cha baba Awu siyambonga uThixo namhla tinomutenda mwari nhasi sizwile ngesithembiso sikababa. tanzwa nechivimbiso cha baba Sihlobo esithandekayo, hama dzinodikanwa awusifuni na? hauchidiwo here Kodwa-ke ungagcwaliswa ngamandla kamoya oyingcwele asika ungazadzwa nesimba romweya mutsvene uma inhliziyo yakho ihlanzekile, kana mwoyo wako wakachena uma impilo yakho imhlophe phambi kukaThixo, kana upenyu hwako hwakachena pamberi uma pamwari uhamba ngobuqotho, kana uchifamba nokururama uma uhlanzekile enhlizweni yakho, kana wakashambidzika mumwoyo mako uyasifanela isithembiso sikababa. unofanira chivimbiso cha baba Namhla ntambama nhasi manheru sondela
swedera lalela bruru wami, thelela amangu sondela uhlanzwe, swedera ushaphiswe sondela ugeziswe. swedera ugezeswe Akhona amandla egazini likaJesu rilipo simba muropa ra Jesu ahlanza kuhlanzeke, rinoshambidza pashambidzi ahlanza kube mhlophe. rinoshambidza Yes, pachene impilo ifanele phambi kukaThixo. upenyu ufanile pamberi pamwari Isikhathi sakho manje, inguva yakho yesu sondela ke swedera ngemva yesu komthandazo lo, mushure mamunamato ngitshiyela wena ithuba nosira iwe mkana ukuthi uzinikele enkosini. kuti uzipire kunashe These matters are serious. inyande yazokwadi yakasimba uThixo kwashe uyathanda ukuba uphelele phambi kwakhe. mwari anoda kuti ukwaniye pamberi pake Mhlobo othandekayo, muhama inodika nasi esinye isinyathelo sesithathu, echi chimwe chinhano chechitatu umthokozisi, munyaradzi isithembiso sikababa. chivimbiso chababa Sondela uhlanzweke swedera ushambidzwe nenhliziyo yakho nomoyo wako emhlophe, wakachena umoya ongcwele moya mutsvene ungamfanela sihlobo sami. ungafanirako ugopika Haleluya. Nansi isikhathi, heyi inguva sondela uhlanzwe swedera ushambidzwe ngemva komthandazo lo, mishure mamunamato guqa ngamadolo, fugama nemabvi khuleka enkosini, nyengetera cela kunashe umusa kuJehova. ukumbile nyasha kuna jehova Asithandaze nini Thixo kaAbrahama, Thixo kaIsaka noJakobe, nampa abantu bakho bezwile baba ngesithembiso sika baba. Umoya oyingcwele, umoya weqiniso oya kumthumela Kristu. Thixo wami, sibusise ntambama laba bangangcweliswanga, nanzi inhliziyo zabo baba, baziletha kuwe manje zingcwelise. Thixo wami, laba bangcwelisiweyo bahlambulule, benze babe mhlophe, bafanele isithembiso sika baba. Ngiyabonga msindisi, sibeka konke kuwe ngegama lika Jesu Kristo minjalo kuze kube phakade. Amen. Asithandazeni. Ngiza kucela kubaba ndichakumbira kuna baba alinike isithembiso sika baba, akupe chivimbiso chababa umoya oyingcwele mweya mutsvene ozinikelayo, anozipira ozahlukanisayo, anozitsaura esondela ngenhliziyo yonke, achiswedera nomoyo wose ngempilo yakhe yonke. noupenyu hwake wese Igazi likaJesu limhlanze ropa rajesu rimunatse abe mhlophe, achene impilo yakhe yamkeleke kuThixo. upenyu hwake hugamuchirike kuna mwari Umoya ongcwele uzakwehlela phezulu kwakho. Impilo yakho upenyu hwako imenza hawukele ukuzohlala phakathi kwakho. zvimuite kuti achive kuzogara mukati mako Umthokozisi, munyaradzi isithembiso sikaThixo, chivimbiso chamwari isithembiso sikababa, chivimbiso chababa umoya oyingcwele. mweya mutsvene Umoya oyingcwele mweya mutsvene angehlela phezulu kwakho. angaburukire pamusoro pako Isithembiso sikababa. chivimbiso chababa Ekuqaleni wabe khona ulizwi, ulizwi wabe enoThixo, ulizwi wabe enguThixo. Yena lo wabe noThixo ekuqaleni, konke kwenziwa nguye, ngaphandle kwakhe akwenziwanga utho olwenziwayo. Isithembiso sikababa. chivimbiso chababa Haleluya. Hlobo esithandekayo, hama dzinodika awusifuni na?